Sad krenemo obrnutim redom, pošto ste vi direktor centra Tita. Bolje da ide ovim redom. Dobro, izvolite. Molim vas, dve stvari. Prvo, odmah da kažem, advokat Čepić je, bez obzira što vi kažete, antikomunista i veoma je važno da se zna ko je General Mirković antikomunista. Molim, general Mirković ima i antikomunističkog i komunističkog. General Čepić, dozvoli, molim te da kažem. On je bio član Saveza za promene, proameričke stranke, zaštitamo da to, molim? Još uvek je. Ne znam da li još uvek, kako je on mogo da bude, kako je mogo, dozvolite, nemojte vreme da mi kako može on da predstavlja sada komuniste, vi kažete, upravo je u tome stvar, što se pod vidom komunista mnogo puta pojavljuju mnogi ljudi koji su najveći antikomunisti, to je jedno. Drugo, ja cenim antihegemonistički stav, naročito prema Americi, Srpske radikalne stranke. Međutim, gospodin Šešelj, boreći se protiv tog antihegemonističkog, imperialističke američke politike, istovremeno želi da uvede američki sistem preko privatizacije. To je sistem ekonomsko-politički američki, isti sistem koji je u Americi. Gospodin Šešelj vrlo malo zna o komunizmu. Ovo što je govorio manje više zasniva se na američkoj propagandi. Ta propaganda traje 80 godina. Ako bi neko sudio o Jugoslaviji sada na osnovu 10-godišnje propagande protiv Jugoslavije, protiv Srba, ispalo bi da smo mi svi rogonje, reponje, da jedemo satove, telefone i tako dalje. 80 godina se vodi lažna falsifikatorska politika protiv komunizma. Prvo, drugo, apsolutno socijalizam u zemljama koje su imale do 400 miliona stanovnika nije propao iz ekonomskih razloga. SSR je zabeležio do sada nezapamćeni ekonomski, niko do sada u istoriji nije od 28. recimo do 41. godine ekonomski bum. Postoje druga sila ekonomska na svetu, prva vojnička sila, prva naučna sila i tako dalje. Kina danas, koja sa drugim socijalističkim zemljama ima blizu 1,5 milijardu stanovnika, koje vrlo uspešno grade Vijetnam, Kina, Koreja, socijalizam i tako dalje, govore da ideja socijalizma apsolutno nije propala niti može da propadne. Socijalizam je zakonita etapa u razvoju ljudskog društva i ne može da propadne. Dok god na svetu postoje gladni i siti, slobodni i robovi, dok god postoje nacije koje vladaju na drugim, eksploatacija tuđeg rada i tako dalje, ideja o socijalnoj pravdi koju najdoslednije izražavaju komunisti će živeti. To je jedno. Drugo, komunizam je postigao takve uspehe kakav niko, odnosno socijalizam, kakav niko u istoriji nije uspeo. Međutim, dešavalo se i u istoriji buržoavskih sistema. Posle Francuske revolucije dolazi Napoleon, likvidira trenutno. Posle Engleske revolucije Cromwell, ubijaju i tako dalje, dolazi buržoazija, na kraju kao napredni sistem buržoavski pobeđuje. Komunizam nigde nije zbog toga propao. Zar je smešno da neko tvrdi da je sistem ekonomski u Ugandi, u Pakistanu bio napredniji nego u Češkoj ili u Rusiji ili u Istočnoj Nemačkoj, pa je se ovaj zadržao, a ovaj se nije zadržao. Ovi propali. Komunizam je rešio pitanje koje nikada nije rešila nijedna buržovska država. Pitanje opšte zaposlenosti, pitanje kulturne revolucije. Danas Amerika, najrazvijenija zemlja na svetu, ima 18 miliona nepismenih. Sve zapadne zemlje imaju nezaposlene i to 10 do 20%. Komunizam je rešio niz vitalnih problema koje nikada nijedno zapadno društvo nije rešilo. Komunizam je integralno rešavao, bez obzira što je bio u blokadi 40-50 godina i tako dalje.